Grazie. Onorevole Vuljanić. Hvala, gospođo predsjednice. Naravno, nitko racionalan ne može biti protiv programa mobilnosti, posebice kad se radi o mladim ljudima, ma i kad se radi o starijim, nije važno. Trebamo se upoznati, trebamo znati jedni druge, trebamo učiti na primjeru drugih da bi bolje funkcionirali. No temeljno je pitanje što je zapravo obrazovanje. Da li je obrazovanje roba ili ljudsko pravo? Ako se radi o robi, onda je ovaj pristup dobar. Za robu treba podignuti kredit, treba se zadužiti i kupiti robu. Međutim, ako se radi o ljudskom pravu, onda bi obrazovanje pa i mobilnost u obrazovanju trebali biti financirani ne kreditima nego stipendijama. Trebamo se zapravo zapitati zašto od američkog modela uzimamo samo ono najgore. Ima i dobrih stvari u američkom modelu koje ne preuzimamo. No, kako god odlučili, moramo se potruditi da se uklone i preostale barijere u programu. Još uvijek su potrebne vize za neke zemlje i programi nisu usklađeni da bi se ECTS bodovi mogli bez problema prenositi. Hvala. Onorevole Bennion. Yes, thank you. The programme of Erasmus for All is an excellent example of how we can support our citizens to compete in an ever increasingly global labour market.